Pravosudni policajci danas su prosvjedovali ispred Ministarstva pravosuđa i digitalne transformacije tražeći donošenje zakona o pravosudnoj policiji te upozoravajući na dugogodišnje probleme u sustavu. Od nedostatka zaposlenih do uvjeta rada i statusa službenika. Sindikat pravosudne policije poručuje da službenici svakodnevno obavljaju odgovoran i rizičan posao, a još uvijek nemaju poseban zakonski okvir koji bi jasno definirao njihovu ulogu, ovlasti i prava. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je kako podržava pravo na prosvjed te najavio da bi zakon o pravosudnoj policiji mogao biti donesen do kraja godine. Kazao je da su već održani sastanci radnih skupina te da je u tijeku izrada zakonskog prijedloga. Istaknuo je da je trenutno zaposleno 1681 pravosudni policajac, što je najveći broj od početka vođenja statistike 2001. godine. Što se tiče samih zahtjeva, pretpostavljam da ste vidjeli njihov pano, odnosno plakat, ima nekoliko zahtjeva. Ja bih rekao da jedini suštinski ključni je zapravo zahtjev za zakon o pravosudnoj policiji. Što se tiče samog zakona, neće se raditi samo o zakonu o pravosudnoj policiji, nego ćemo imati zakon o zatvorskom sustavu, zakon o pravosudnoj policiji, onda shodno tome mijenjati zakon o izvršavanju kazne zatvora. Odlučili smo se zajedno u dijalogu upravo sa predstavnicima sindikata i sa strukom na radnim skupinama koje već rade na samom prijedlogu zakona na ovaj format. Dakle, tu smo se svi usuglasili, održali smo dosad već nekoliko neformalnih sastanka po tom pitanju. Dakle, bilo je ključno i naziv zakona, kako će se zakon zvati, kako će biti struktura, da li će biti jedan objedinjeni zakon ili ćemo ići u više zakona. Odluka je da se ide u više zakona. A jesu li hrvatski zatvori prepuni, nedostaje li pravosudnih policajaca i zašto su odlučili izaći na prosvjed pred Ministarstvo pravosuđa? O zahtjevima sindikata pravosudne policije, obećanjima ministra Damira Habijana i zaista stvarnim uvjetima rada u zatvorskom sustavu danas razgovaramo s predsjednikom sindikata pravosudne policije Arminom Tatarevićem te glasnogovornikom Jelenkom Krešom. Dobro nam došli u N1 program. Evo, za početak u 10 sati ujutro ispred ministarstva održali ste taj prosvjed o kojem sam malo čas nešto više i kazala. Koji su vaši konkretni zahtjevi? Pa evo, naši konkretni zahtjevi su ono što cijelo vrijeme komuniciramo, to je taj famozni zakon o pravosudnoj policiji. I svi se pitaju zašto taj zakon? Pa zato što sad imamo šumu zakona. Svugdje smo razbacani, nemamo jedan jedinstveni zakon i želimo jednostavno jedinstvenu platformu da znamo koje su naša prava i koje su naše obveze, kako se primamo, kako napredujemo, kako odlazimo u mirovinu, kako stegovno odgovaramo, kako kazneno odgovaramo, kako materijalno odgovaramo. Sada to ništa nemate? Imamo, ali to je sve razbacano. Znači, svak može to, ajmo reći, čitavati kako želi. Jedna ustanova iščitava ovako, druga ustanova iščitava ovako, treća ustanova iščitava na svoj način. Znači, mi jednostavno želimo nekakva znat pole position od kud krećemo. Kad dođete u sustav da znate šta vas očekiva u sustavu, šta možete očekivati i šta morate dati sustavu. Mi nemamo, evo jedan banalan primjer, nemate profesionalno vodstvo u pravosudnoj policiji. Vi radite 30 godina u pravosudnoj policiji, znamo da je stres uzročnik svega i dobijete, ne daj Bože, karcinom, visok tlak, masnoću, nekakvu bolest koja vas priječi kod liječničkog pregleda za obavljanje dalje službe. Vi se stavljate na raspolaganje. Nema za vas mjesta, vidite invalidsku mirovinu. Gdje ste vi proveli 35 godina? Pa niste čuvajući ovce u lici ili ne znam da se tako izrazim, ne menjavajući ničiju čak ni ljudi koji čuvaju ovce, njihov zanimanje. Isto je jako zahtjevno zanimanje. Znači, samo od tog krećemo. A nadalje od stegovne, od bilo čega drugih stvari. To su nekakve naše stvari koje tražimo da se jednostavno riješe i to već 8 godina se čeka. Evo, ministar je baš danas najavio da će do kraja godine upravo o zakonu biti riječi, da bi on trebao biti finaliziran. Kakva su vaše očekivanja? Vidim samo po izrazu lica da ona nisu previše visoka. Prije godinu dana je počela ta priča oko našeg zakona. Istina je da je ministar Habijan to pokrenuo. Dosadašnji ministri to nisu se htjeli s tim bakćati, međutim on je sad to pokrenuo. Mi smo oformio je on tu povjerenstvo za izradu tog zakona, kažem vam prije godinu dana, negdje u 6. mjesecu prošle godine smo mi krenuli s tim. Međutim, ništa od tog povjerenstva. Sutra ćemo, pa za 3 mjeseca, pa sad su godišnji, tako da smo mi sad izašli sa ovim našim prosvjedom gdje smo stavili taj traženje tog zakona da se konačno krene. I čim smo mi najavili taj naš prosvjed, drugi dan su nas pozvali na povjerenstvo.
Tražili smo da vidimo šta oni predlažu, da mi možemo se malo između sebe. Nisu imali ništa napisano. To je taj sastanak koji je danas ministar spominjao prije 10 dana. Da, on govori da bilo više ti su povjerenstvi bili nikakvi. Kad je on tamo, onda se nešto radi. Međutim, on ima svojih obaveza, on nakon pola sata napusti to povjerenstvo. To je onda, ništa se ne radi, naćemo se za 3 mjeseca, naćemo se za 5 mjeseci, a nama je pitanje tog zakona jako bitno, jer mi se sada bojimo da će nam uzeti i beneficirani radni staž, uzeli su nam i topli obrok, uzeli su nam sad i 2 dana godišnjeg, jer ne mogu usaglasiti kolektivni ugovor s ovim novom uredbom o ocjenjivanju. Pa to je neki razlog, evo sad nećete dobiti ta 2 dana godišnjeg, tako da se bojimo da nećemo dobiti. Uzeli su nam 30% dodatka koje smo imali na plaću, izjednačili su nas po njihovom isti rad, ista plaća, međutim, evo, i sad se mi bojimo. Ovo kako smo izašli u javnost danas, plaća tog našeg vježbenika, i to smo objavili na našim stranicama, je 1080 eura. Bez ovih dodataka, ako čovjek radi noćne, ako radi, ne znam, praznike, njemu će se ta plaća malo podići. I onda se pitamo ko će doći kod nas. Zato smo mi tamo i napisali ko će vam čuvati zatvore. A to smo uputili i naše ministarstvo, to pitanje, i pravosudna tijela. Uputili smo naše ministarstvo, uputili smo vladi, a uputili smo i javnosti. Mi ćemo otići u mirovinu. Vidite, mi smo svi stari. 47 godina je prosjek starosti pravosudnog policajca. Mladi vam dođu danas, kad vide gdje su, oni odu. Zašto ne bi otišli? Zašto bi radili za 1080 eura, radili svake subote, svake nedelje, 40 prekovremeni i ne znam nija šta. Iz vaših riječi da se iščitati da komunikacija nije baš toliko kvalitetna kako je to ministar danas dao naslutiti nakon vlade. Kažete 1080 eura je neka plaća bez tih otežanih uvjeta rada. Kakvi su još uvjeti rada pravosudnih sudaca? Kako izgleda, pa ajmo reći, jedan radni dan, jedan radni tjedan, vi ćete to bolje staviti u neki okvir? Pa zato i govorimo, nema nas. Recimo sad je otprilike oko 500 ljudi nam fali po zatvorima i kaznionicama. Radite svaki dan noćnu, jedan dan ste slobodni, dolazite prekovremeno. Ponovno radite 12 sati, jel? I onda opet dolazite prekovremeno. Ljudi ne znaju više ili rade normalnu svoju smjenu ili rade prekovremeno. Zamislite, vi sad 12 sati provodite na jednom odjelu gdje vam je tu 100-tinjak zatvorenika. Nije problem broj zatvorenika. Nećete imati problema možda sa 100 ljudi, ali ćete imati sa jednim. Svaki dan, ono sve što kupite, moram tako reći, tamo, sve te probleme, vi to donosite kući. Iskaljujete se na supruzi, iskaljujete se na djeci ili jednostavno trpate sve u sebe, šutite. Ti se ljudi onda kasnije obavijevaju, ovo što je kolega rekao, ili dijabetes ili ne znam, srčani, moždani, jer moraju negdje to ispoljiti sebe. Nemate nikakvu potporu, imate li neku psihološku pomoć, ipak rad sa zatvorenicima podrazumijeva, a ovo je razgovor koji smo već i nekoliko puta vodili, jako puno stresa, između ostalog i nasilje, kako verbalno, tako i fizičkog, situacija koje znaju zaista policajci zateći unutar ćelija koje su nama možda i nezamislive, ne možete možda niti u potpunosti ih iskomunicirati. Imate li neku vrstu takve pomoći? Kažete da ljudi dolaze doma? Nemam. Da, kolega će reći o toj pomoći, ja ću vam reći da zamislite jednu malu sobu koja je predviđena za 4 osobe, a unutra su vam 8 ili 9 osoba. Tu vam je WC, imate mali zidić, nije to sad neka intimno, nego to je mali zidić, tu vam je sto i oni tu jedu. Znači sve u toj jednoj prostoriji ne mogu svi stati za stol, nego se mijenjaju da jedu ili jedu na krevetima. Sad vi zamislite ove velike vrućine, nema klime unutra, gore ste u potkrovlju ili na zadnjem katu, vi otvorite sobu, jednostavno vas 50-60 stupnjeva lupi koja je to vrućina. Naravno da su i oni nervozni, moramo shvatiti da su to ljudi, bez obzira šta su napravili, mi to ne gledamo, mi prema svakom se odnosimo profesionalno i oni imaju pravo na svoju neku slobodu, ajmo reći unutar zatvora. Imaju pravo na tuširanje, imaju pravo mirno sjediti i jesti, a ne da dođe neko pa ih maltretira, ne znam, žica cigarete ili tako. A mi nemamo mjesta da sada rasporedimo te psihičke osobe u jednu sobu ili ne znam, maloljetnike ili, dobro, sad gledaju te maloljetnike malo da ih odvoje. Ali ne možete gledati promet ili nekog ko je nekoga ubio, silovao, vi morate njih sve zajedno staviti u jednu sobu. Nemamo mjesta.
Evo, psihološke pomoći nemam. Evo, može kolega. Papirnato imate sve. Statistički imamo sve. Dobre plaće. Evo ja ovaj put pozivam javno ministra da kaže 1681 pravosudni policajac da li je dovoljan. Jer zašto smo mi onda dobili, danas su ljudi htjeli doći na prosvjed i dobili su odgovor radi nedostatka službenika pravosudne policije ne možete dobiti plaćen dopust koji je zajamčen kolektivni ugovor za sindikalne aktivnosti. Onda čemu mi pričamo? O dovoljnom broju ili o puno zaposlenih? Koliko imamo zatvorenika? Koliko imamo osoba lišene slobode? Koje imamo kapacitete? I sad vi dođete u zatvor i kažete čovjek, pa dobro, di su meni ti pravosudni policajci, nikad i više. Moguće da je nikad više, ali i nema. Mi nikad više obaveza, mi nikad više posla. S druge strane, ljudi se boje kako ćete se vi sada obratiti nekome za neku psihološku pomoć kad ne znate da li će se to iskoristiti protiv vas. Bilo je takvih slučajeva? Imate slučajeva, pa zašto ljudi ne žele doći na prosvjede? Zašto ljudi ne žele davati izjave? Zato što vas skenira. Sve to po zakonu, potreba službe. Vi da bi dobili veću plaću, vi trebate raditi u turnusu. Ali jednostavno ja kao šef kažem, vidi, ti si meni super za jutarnju smjenu, znaš potreba službe i stavim te jutarnju smjenu i skinem ti 300-400 eura plaće. Sve je legalno. Niko nije rekao da nije legalno. Ali vas na taj način ja stavljam i držim vas, ajmo reći, pod kontrolom, radim pritisak na vas. Zato smo mi tu da kažem ono što pravosudne policajce mori, što pravosudne policajce muči. I to je taj problem. Što jednostavno pod nekakvim zakonom se vrši pritisak i straši se te pravosudne policajce. Ako zatvorenici, osobe lišene slobode imaju zakon i tuže Republiku Hrvatsku, pa koliko je Hrvatska izgubila tužbi do sada za uvjete? Zašto ja ne bi mogao tužiti ako je meni država dala, ali hoću zato taj jedan zakon. Ne da smo, neki su zakon o sudovima, pa zakon o završenju kazni zatvora, pa ne znam nija, pravilnik ovaj, pa naputak ovaj, pa pravilnik ovaj, pa pravilnik isključivo ovaj, pa dio kolektivnog ugovora, pa dio, ne znam, zakona o radu, šuma i vi sad to morate sve živo znati, pa nisam ja pravnik. I gubite se u tome svemu, se jednostavno gubite. I zato smo izašli van i želimo da se to riješi. Ministar želi clean start. Evo mi dajemo clean start. Ajmo krenuti sa zakonom. Mi ga donosimo. Ajmo ga krenuti sa zakonom. U Saboru je trebalo izglasati plaće, u 24 sata se izglasale povećanje plaće, je li tako? Nama traje 8 godina. Mi kad idemo u premještaj, takozvane otkobande, vas stave u zatvoru, spavate u Puli, u zatvoru jedna je soba pored ćelija napravljena, tu spavate u otkomandu, daleko od svoje obitelji. Čekate kad će vam biti isplaćena, da li dnevnica, da li terenski, da li odvojeni život, uglavnom bude odvojeni život jer to je jeftinije ministarstvo. A kad neki državni tajnik ili neko ide hotel 4 zvjezdice, vidimo saborski zastupnici, odvojeni život, terenski, dnevnica, naknada za stanovanje i ostalo, pa mogu svi napraviti u vojarne sobe, evo spavujte u sobama, ako smo iz naroda, ako ste ko narodno, da trpite koji narod, mi trpimo, trpite i vi. I vi sad uzmite, evo ovdje je klimatizirano, a sad uzmite, što je rekao kolega, gdje nije klimatizirano, da imate sobu za 4 čovjeka, 8 ljudi tamo, sa svim svojim problemima, to su za nas žive osobe, to su nečiji roditelji, bez obzira što su napravili. Niste vi riješili problem Aleksića, samo ste ga prebacili nama. Evo za kraj ovog razgovora najavili ste da tražite, točno što tražite. Hoćete li čekati do kraja godine, kako je rekao ministar Habijan, ili planirate neke druge korake poduzeti do tog perioda? Ako da, koji su to koraci? Pa prvo vidimo da i ovo donošenje ovog zakona, odnosno izrada ovog zakona ne ide u onom pravcu kojeg mi tražimo i želimo. Ponovo je to promućka i ništa. Na brzinu napravimo zakon. Ako ne bude onako kako mi predlažemo, da bude svima dobro, ne samo nama, nego svim djelatnicima zatvorskog sustava, mi ćemo morati ponovo izaći na ulicu, a razmislit ćemo i o nekim drugim zakonskim mogućnostima koje možemo napraviti. Sve u slovu zakona, ništa nećemo mimo zakona. I ministar treba biti sretan što nema nikakvih velikih problema ni u jednom zatvoru, ni u jednoj kaznionici. Zahvaljujući pravosudnoj policiji. Ne ministarstvu, zahvaljujući pravosudnoj policiji i onima koji rade. I zato tražimo malo poštovanja, ovo što smo i napisali, poštujte nas, radimo prekovremeno, idemo na te privremene premještaje, dajte malo ljudi, budite malo razumni. Evo tako. Jer danas kad su nama ljudi došli iz ustanova su rekli, jer vjeruješ li da su nam ljudi koji su u zatvoru rekli, ljudi imate pravo prosvjedovati, trebate, ima kako su vam uvjeti rada. Znači ljudi s kojima mi radimo, zatvorenici, ljudi osobe lišene slobode, kažu trebate tražiti svoja prava. Ja razumijem ljudi da će reći neko radimo i mi za male pare. Sve to stoji. Ljudi, izađimo na ulice, tražimo svoja prava. Ja ne želim biti statistika ministrova. Ja sam čovjek od krvi i mesa sa svojom obitelji.
i želim za svojih što radim, želim dobiti zasluženu plaću. Ništa manje, ništa više. Onoliko koliko sam. Ako ne trebamo, nek se kaže ne treba pravosudna policija, ne treba zatvori. Idemo na burzu, nema nikakvog problema. Evo, to je ono što mi jednostavno tražimo, ovo što kaže, ne tražimo milost, tražimo poštovanje, ništa drugo. Gospodine Tatarević, gospodine Krešo, hvala vam puno na današnjem Hvala. gostovanju. Hvala Na svim vama. informacijama mi svakako pratimo ovu temu. Hvala lijepo.